Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king kapigaganakan kari San Nereo at San Aquiles, martires, at San Pancracio, martir. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ronnie Dicao, Kura Paroko ning Parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Anting metong ng pamilya ng Diyos, abe-abe tayang iyang pangiting banalamisa, king lagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing Diyos ning kapanayan, amangat mo kaya katamo, king sablang tula, ampon kapayapan, king kasalpantayanan, king kapamilataning upayan, ng banal Espiritu, mantabeya kaya kayongan. At keka antimurin, Maya payabak po kaya kayo. maya payabak po among. At kaya koon pong kakalaguran ming makira, kaya kaniting banalamisa, nukoman ka rin, at yuman ka rin aliwang lugal, at yuman ka rin aliwang bansa, maging dalan sana, iting pa abi-abi tang pamanalangin, ban kamtan tamo'y grasyang makaparikil makibat ka rin kaya katang kayadwanan. Yayabi ining asawa ng Brother Amos, Jocelyn Basco, para king kayang 50th birthday celebration. At kambera ring sablang masakit na maning panamdaman, physical, emotional, psychological, spiritual, maging dalan sana iting misang darawon tamo ban, kamtan mo naman ing grasyang pakayap. Kapatad, si siyantala ring kasalanan tamo, bata mong yening karapat dapat magmasusi, kareting banal a misteryo. Ginui kayong kapayapan mi, ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Kristo, ika ing Paskwa mi, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginu, ika ing biyemi, ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Ing Diyos alubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo, oy paming mayupaya, pasiknangan mo yung kaya kaming kasalpantayanan, at idayuing kaya kaming kainan, bustan mong ding panalangin na talimbawa rin kaya kang martir, ni San Nereo at San Aquiles, kambe ng San Pancracio, so panda kami ban mirakayanan king pamaylas at pamanyubli ng Mebia Kristo, at yatadda ke sana king alananggang tula, kambering ke kang santo, iti aduan mi, king kapamilataning ginuming Yeso Kristong anak mo, amabibiye, ampon mag-ari, kambe mo king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. I Pablo ampon ding kayabe na miglayagla manibat Pafos at miras la Perge, Panfilia. Likwanong Juan Marcos karin at migbalik ya Jerusalem. Sinulong lang miglakad manibat Perge at miras la Antioquia, Pisidia. King Aldoning Sabat, mintala king sinagoga at tinagun king pamanyamba.
kaybat ning pamamasang meyakwaking batas at karing kasulatan daring propeta, ing talapangasiwa king sinagoga, pepasabi na karela ingan pikanini. Kapatad, ikatulaming lubos, nung bisa kong magsalitang ditak, banmunye diwa karing tawong pesitagon. Tinalakad yay Pablo at tinasne ing gamat na, banmanyawad ditak akatahimikan. Kaybat migmula yang migsalita. Kabalen kong Israelita, at ikayong sablang pagano ang makitakot king Diyos. Pakiramdaman yuko. Pinili no ning Diyos ding Israelita. Pinili no rin kaya kaming pipumpunan. At gewa nung maragula bansa rin kaya kaming kalahi. Kanitang atilo pa ang timong daywan karin Ehipto. Ing Diyos, linwal no karin Ehipto, king kapamila taning maragul ng upaya, at kilub ning 40 banwa, pibatanong inantabayanan busal ning desyerto. Linipol yang 7 bansang manuknangan Kanaan, at binyena karing Israelita, ing labwad dareti, at karelang telan, kilub ning 4 at 50 banwa. Kaybat nanita, dinina nung ukum aminiral karela, ang gaking panahon ng Samuel. At kanitang minyawad lang meto ngayari, ing Diyos, binyene karela Isaul, anak ng Kis, king tribu ng Benjamin. Ya ing meging arida, kilub ding 40 banwa. Kanitang lekone, king pangaari Isaul, ing Diyos, tildwaneng maging arira i David. At iniing sinabi ning Diyos tungkol keya, ikit ko kang David ay anak ng Hese, tinod ko king lalaking buriko, metong yang lalaking tupad king sablang burikong iparapat. I Jesus, metong yang meging palipi ng aring David, at ya ingkewa ng talapagligtas ning Diyos, king balen Israel, antimo ingkeyang pengako. Bayo na pigmulan Jesus ingkeyang obra, ihuwan penaral na karing sablang memalen ning Israel, ing sukat lang painggulot karing karelang kasalanan at sakala pabinyag. At kanitang ihuwan, malapit na ng ayari ingkeyang misyon, nga nang sinabi karing tawo, king pamalakyo, ninuwari ako, aliwa ako itangke kong panenayan, dapot akityo, datangya kaybat ko, at ekuman karapat dapat mangalag, karing sandalyas asusulod na. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Diyos. parati kong idalit ing lugod ng ekukupas ning Ginoo. Parati kong idalit ing lugod ng ekukupas ning Ginoo. Parati kong idalit o Ginoo ing lugod mong ekukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo. Ing katapatan mo matatag yang kalupa ning banwa. Parati kong idalit ing lugod ng ekukupas ning Ginoo. Gewa keng ari i David akakong talasuyo at linyan king banal alaro. Kakuyang alalayan at king kakong kayupayan pagkaluban keng sikanan. Parati kong idalit ing lugod ng ekukupas ning Ginoo. Kaya matnube ing lugod ko't katapatan, magwagiya king kapilan paman, kanaku sabyana, ika ing igpaku at Diyos ko, ika ing talapamingwa ko. Parati kong idalit ing lugod ng ekukupas ning Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita. Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin.
Pamamasa ay ba't king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. Inyang awas na nobitis Jesus ding alagad nga na, ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo, ing ipus ay may git king panginwana, ating tinubod emigit king mitubod kayo. Baluyo reting bage, at noon kayo nung tuparan nyo la, para kaya kung ing sasabihan ko, balo ko la, ring ka na akong pinili. Dapat sukat matupad ing sasabihaning kasulatan. Pildak na ako, ning pepakan ko. Ngayon pa, sasabihan ko na iti kaya kayo, banong mapaliyari na, paniwalan nyo, king ako pinya. Ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo, ing tatanggap king ninumang tinubod ko, akong tatanggapana. At ing tatanggap ka na ako, tatanggapane, itang mitubod ka na ako. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka, o Kristo. Kasalungsungan ming novenaryo para king pamiparangal king santong patulunan ning parokya, king aldoning kayang kapiyasan ka rin king San Matias, at yun na kami king kawalong aldo, uling king 14 king Sabado, maganaping aldoning kapiyasan ng San Matias Apostol. Ating pamuntok ning kaya kaming Mission Liturgy, Brother Jerry Basilio, king balang aldoning novenaryo at inyang kayadonan para king komunidad. At king kawalong aldo, ing kayadwanan mi, para king kawalong aldo ni novenaryo, patungkulya, karing masakit, at pati na karing mete, ulin na ning COVID-19. Gaganakan kay ning kaya kaming kayadwanan para king komunidad. At lalawin niya, ing importansya na ning kasalpantayanan. Potang ating sasakit, potang ating mamamati. Kasalpantayanan tinggap da ding magpiestang martir kaniting aldo di San Nereo at San Aquiles. Deti sundalos la. At may kadanting sundalos, makasadya lang marap kayang matinding kapagsubukan at maging ketang kasakitan at kamatayan. Makanyan lang misadya kaniting misyon akarelang gagampanan. Dapat karagula bagi, ketang panahon na ating persecution, karing Kristyano, ang gaking tauling pinandit ning biye, ining kasalpantayan na tinggap da, anyang magpabinyag la, di San Nereo at San Aquiles, ikwariting pisyag, petutwanan, king misyon akarelang gimpanan, mekad emon ting sundalos, nuni anting Kristyano. At karagula bagay, kaniting aldomuring iti magfiestaya naman isang pangkrasyo, metong amartir. Metong yang kayanakan, 14 abanwa. Teya niya naman yung kayang sariling biye. Ang ganaking kayang kasakitan at kamatayan. Mipagana ka, kaniting aldoring kapiestan dareting martir, nung makananuya kaulaga ing kasalpantayanan at tinggap tamo mo naman anting bininyagan. Mayawas tamong ang gaking kasakitan at kamatayan ing pakiwanan tayo sanang patutwanan lalo na king misyon at kaya katanggagampanan ban kanita ing lubos tang mipanwanan. Dimdam tayo may basang ebanghelyo at ing konteksto ning amanong pisyag ning Ginoo, merapat siya king tauling apunan, anong no ing Ginoo kay batnong inosbitis din kayang alagad nga ng mga mano, ing katutwan sasabihan ko kaya kayo, ing ipus, may git king panginwana, at ing tinubod, may git king mitubod kaya. Ganakan tamong ing Ginoo niyang wasano, bitis din kayang alagad, di ninanalang mayap alimbawa, anong nuking kasiwan sukat iyampang kawangis ng Ginoo. Daptan itingmit mong kapakumbaban. At itimid na ning ginuking ebanghelyo,
ing ipus emigit king Panginoon, ing tinubod emigit king mitubod kayo. Anong waman ori na ring alagad ning Ginoo, midi ng pamikatagon, tanda ing dapat ning Ginoo, ing pasyagda naman ing kasiwan. At kaya ni Mekad, mi pasyagyat maging mabiye, mi patutuanan ing kasalpantayanan. Ban kanita, ing lubos, mi panwanan, Mekad, aliwa mo ding alagad mismo, nune maging kasangkapan mo naman ban ating aliwang mi panwanan. Kinginyasat ining meto nga masanting nga paganaka babiyan na kaya katamon iting kapag masusyan ating kasalpantayanan bando bustang mipanwanan. Gaganakan kayo ning kwento king pamipakayap ning Ginoo. Eman piya dyan ketang April 25, mig-overnight kami ka rin king Porac, ketang meto nga private resort, ketang Babo Pangulo. Papunta ni King Villa Maria, kanyang Bali Bundok ining resort. Pero minapon kami kining metong Tapsilogan, karin King Sepong Bulawon. At ako inisip na kay Batming Mengan, ining makibandi, pepa pray over ya, uling atin niya kanong diferensya kayang mata. Pero ako kamalayan, ining kasiping na akalingwan ko ni, pero niyang panahon, king panahoning pandemya, 2020, delani ning imana, Tawla Porac, karin king parokya at pebendisyon. Itay-tang panahon na 2018, may sakit siya ning ima, at kay bat 2019, may balik la king hospital, at ang gana ketang panahon na esasali sa ining ima, at IC pa ng anyang 2020, panahon ning pandemya, mga sabat-sabat man keng checkpoint, pero pigkapilitan sinimba king parokya karin king San Matias Parish Church at mikapamikatago ning admonition ning imana Maria Lourdes Garong. Pagpasalamat na sabi ng uli ning kasalpantayanan mingana makanyang mi pagkalubing grasyang pakayap. Pero pasibay may subok king pamilya anyang 2021 last year. Kasi ining karelang ining kayang pangunakan pilan pamong bulan may kasakit ya at kakayap mo naman kakayap at burina ning doktor ing dalada ni king Manila at bigla isipan mo na isimbade ka rin king parokya at pebinisyon mo naman ing anak. Anyang April 25 may kapikit kami at nanita mamin na lub may yapa ng migpakilala at pega na kanitang panahon na may kapuntala king parokya, karin king San Matias Parish. At doong pamikatago na may subok king pamilya at makanya lang tinanggap grasyang pakayap. Ining pangunakana, may kapag-celebrate na yung first birthday anyang milabasan na February, kaniting bandong salukuyan. At sana, lubos na yung mipaldan ining anak at midyan mo namang pamikatagon. Aban kanita kimpamandagul na, ining kasalpantayan ng tinggap ng ting bininyagan, akwa ning ipasyagat biyayan. Kasalpantayanan asana kabud mi patutwanan, ketang nanumang misyon na kayang gampanan, makanyanyang lubos mi panwanan, uli ning kayang kasalpantayanan. Pero migit kanita, ing maging kasangkapan mo naman sana, ban ating aliwang mi panwanan, keng patutwana ng kasalpantayanan, uli ning nanuman ning misyon na kayang gampanan datang ing panahon. Makanyang tamong adwan ning kasopan na rin ning atlong martir ang magfiesta kaniting Aldo. Nasanan ting bininyagan at tinanggap mo naman king kasalpantayanan, ita mo man akwa tayang ipasyag, patutwanan ing kayakatang kasalpantayanan at kaniting Aldo ning kapiyasan dari San Nereo at San Aquiles, kami ng San Pancracio, mga intulid tamong bilinan sika na natetagan, banting upayang. Akwa tayang pasyaging kasalpantayanan, batang lubos mi panwanan, at makanyantang makibat kening panagkatanaga ni ting pamigunam, king kasalpantayanan lubos tang mi panwanan, nung iti patutwanan, king misyong gagampanan. Kening milabasan na eleksyon nating metong kaya nakanmisan, may nga mano,
Uling pa naman kasi magboto. Sabi na kasi anak niya pa mo. Pero masanting niyang pag naka-ingka piyesta ng sang pangkrasyo. 14 na banwa, may itong kayanakan. Kaya panahon tamo, panaman mo naman iti magboto. Pero karawula bage, ining kayang kasalpantayan ng tinggap, pekikwa na ng binyayan, pekikwa na ng telakaran. Nagyang king kasakitan at tanggana king kayang kamatayan, makanya ng binyayan ng kasalpantayanan. Mekad makanyang tamong mayawos, itamong bininyagan, emo ring makatwa, pati na anak, kawangis na sanang sang pangkrasyo. Ang gaking panahon ay ti na sana maging ding kayanakan, kawangis na sang pangkrasyo, mambiyayang inspirasyon, ban agpangking kanya-kanyang kagiwan, ing kasalpantayan ng tinggap, akwayang biyayan, akwayang talakaran. Atin mang kasakitan, at sanang gaking kamatayan, makanyan tayang akwang patutwanan ing kaya katamong kasalpantayanan. At king nano pa mang sakit a panamdaman, kalupan ng Lisel na tao porak, kayatang kayang kwento, king pamipakayap ning Diyos, king kayang ima at pangunakan, maragulyang bagay, may akad kinilala na ing kasalpantayanan akayang papasyag. At makanyan tamong lubos mi panwanan, nung pakikwanan tayang patutwanan, king kaya katang misyong gagampanan, king kaya katamong kasalpantayanan. King grasya ning Diyos, at king inspirasyong babera kaya katamo ring atlong martir ang magtias sa kaniting aldo, San Nereo, San Aquiles, at San Pancracio, mangintulid tamo sana, anting bininyagan, ingakwa tayang biyayan, patutwanan, king misyon na kaya katang gagampanan, at sigurado tang mipanwanan, ulining kaya katamong kasalpantayanan. Paganakang babiyanan, iting kapag masusyan, ating kasalpantayanan, bandubos tang mipanwanan, at agkatana katamong, iting kapag masusyan, king kasalpantayanan, lubos tang mipanwanan, nung iti patutwanan, king misyong gagampanan. Manahimik tamo king makuya pinandit. At nanupin kaya ang misyon na sukat tamong gampanan, lalo na king panahon ay tining sa lukuyang mamarap tapamuring kapag subukan ng matindi, uli ning pandemya. Nung uli na daring miyaliwang bagye-bagye, may nga palyari karing aldong may nga labasan. Mga intulid sanang anting bininyagan at tinanggap king kasalpantayanan. Sana king bandang tawli, lubos tang mi panwanan, nung pagkapilitan tayong patutwanan, ing kaya katang kasalpantayanan, king misyon at kaya katamong gagampanan, king misyon asukat tapang gampanan. Nanuman ing misyon asukat tamo pang gampanan, lalo na king salukuyang panahon, pangadita mo, midinantang sikan ng tiyatagan, banatin mang kasakitan, ampong kamatayan, kawangis daring martir ang magtias sa kaniting aldo. Bikasi ka ng tamong lub, patutwanan, king misyong gagampanan, ing kaya katang kasalpantayanan, batamong lubos mi panwanan. King katahimikan, pailalam tamo yung kapag nasantamo king mayap ng kaburian ng Diyos. At nung nanuman, ing mga palyari karing mga labasang aldo, at karing daratang pang aldo o panahon, pakikwanan taya mong biyayan, patutwanan ng kaya katang kasalpantayanan, king misyon tang gagampanan, ban kanita, sana, ingabi-abi tamong mipanwanan. Ating kasalpantayanan, bandubustang mipanwanan. Talakad kayo ngeni para king panalangin ding malda. Ikristo ginamit ning kabilugan ng biyeke, king yato, king mapakumbabang pamanyapat mayap, ngening atine king ligaya, burina, yarap talangan kaya, ring kaya katang pamangilangan, ban keta apakibata nala nga tamong manalangin, Jesus, migwagi king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Jesus, migwagiking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing obispo at pari, kumatmula sanang tulaking obrarang pastoral, uling potang masampat lang matatanggap, ing ginuya ing masayang matatanggap, kapamila tanda,
Ipanalangin taking Ginoo. Jesus, migwagiking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karing empleyado sibil at tapat gaganap king karelang obra king maralumdum. Parati lasanang magsaya, uling makasawop lang dakal king ikasulong ning kekatang bansa. Ipanalangin taking Ginoo. Jesus, migwagiking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karetang misasakwil kang Kristo, ilelera pa sana ing maymut aketasan, amaralas pa nakapda karing marokdang bisyo, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, migwagiking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para kekatangan, maniwala ta sana karing pangako ng Kristo, ing kamtantamo ing tula, nung mapakumbaba at malugod talang suywan ding aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, migwagiking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, antimurin para king kapaldanan ding kapatad tamong masakit, lalo na di Shara K. Dizon, Mary Rose Olalia, Bri Olalia, at Mark Isan Olalia. Panalangin para karing kakatamong frontliners, ring kapag nasandaring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kakatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kakatamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis. Iyulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyangu na bye, lalo na ring meyangu bye pauli ning COVID-19. Ipanalangin taking Ginoo. Jesus, migwagiking kamatayan, pakiramdaman mo kami. Banding balang metong, king kasalpantayanan tamong mabye, apag kapilitan, ipasyag, talakaran at patutwanan, mangintulid maging dalan, bantam tantaming grasya, batang mipanwanan, kambera naman ding aliwa, lalo na rin salunan, amanyawad kapaldanan. Yabe tamo king panalangin tamo, dening kapatid amekad ating misyon, agampanan sanang mitmong katapatan, kaya kayong kapatid king social communications, king mass media, at yabe la ring kapatid tamong PPCRV volunteers, amekad king national level, nung aman yari na karing miyaliwang lugal, pero king national level, kasalungsungan pang magobra, at tapat dasan ng agampanan, ining misyon, akarelang tengwanan, at mangintulid sanang maging dalan, ban munye dalan, ban kanita, mi bulalag, ing katutuan, at mangintulid tamong abe-abe, sumulong, at kilala, mekad, king kayapan at kayopayanan ng Diyos ang makaparikil, batamong abe-abe mi panwanan, lalo na king pamagkapilit, ipasyagi at patutwanan, ing kasalpantayan, king misyon tanggagampanan, manalangin tamo. Ayan, pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus adwan mong ibaligtad milaring tradisyonal na papel, kalingwan ing panginwan kami, at maging talasuyo. Tuturo mo, king itiying bukod mong dalan, painturo king tune, ligaya, ipagkalumong atanggap meeting katutuan, king aldoldoming pamibiyebye, ikang mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin.
Manalangin kayo kapatad, baning dawon tamo, matanggap ya arapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginu iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang pagmasusyan miing kamatayan din kaya kang banal a martir, isan Nereo at isan Achilles at isan Pancracio. Bustan mong adawon miing sakripisyong babiya kabaldugan king sablang pangamartir, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin, Itas sila ring pusuyo. makatas na laking Ginu. Pasalamatan tayo ing Gino at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da ka kapilan man ang pono ka rin man oy pa. Diyos king alananggat lubos mayupaya. Ding banal mong martir, isan Nereo, isan Achilles at isan Pancracio, ti kending alimbawa ng Kristo at dinawon ding karilang biye para king ikaligaya ning kaya kang lagyo. Ing karilang kamatayan, bubulalag ning kaya kang upaya, asaslag king kainan ning kaya kaming pangataw. Pipilinan mo ring may na at gagawan mong matenakan at talapatutu kaya ka kapamilatan ng Esokristong Ginumi. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabi, kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Ikapining banal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli nita, ipaniga pumi, itugtugme, ing espiritu mo, anti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Jesucristo, at tatandanan mi pa kanitang biyeng mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyanaking pamailasang pon kamataya na, kinuaning tinape, pasalamatan na kat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na nga na, kuanan ye iti, ikayong anat kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuaning kalis, pasibayo, pasalamatan na kat pinuri, dinwang niti karing disipulo na nga na, kuanan ye iti, ikayong anat minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, amibubu para kay kayon pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y mabalik,
Inyangening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon mi kaya kay ting tinapening biye, ang poning kalis ting kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mong pon sumuyo kaya ka, ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pandaya ng Kristo, tipuna na kaming timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Arsabispo mi, kambe ng Pasiano, kaya kaming Arsabispo Emerito, ing Kapariyang Kapampangan, ding sablang pari, ang Pondiakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming minuna ng pepainawa, king tihong kapanayan, ding pangasubling mebye. Pangadimila, ding kaladwada, ring pakamalan ming mayang na biye. Idala mo la at ding sablang mayang na biyaking pakalulu mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king biyalanangga ban kambe ni Nona Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring Nuan Apostol, at kambe ng San Nereo at San Aquiles at San Pancracio, at kambe ring sablang banal na mibiyebe kalugod-lugod kaya ka, king kaya kabaning panawon, apuryan ang pon apaligayan da kasana king kapamilatanang Eso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pon kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalang pon ligaya kaya ka o Diyos ipang dabos mayupaya, manggaman king alanangga. Amen. Puta sanang mamaraptamong matinding kapagsubukan. Mas lalo tayang ipasyag at talakaran, biyayan, patutuanan ng kaya katang kasalpantayanan. At yaiting maging dalan, patamong lubos mi panwanan. At sana midinan pang pamikatagon, sikanan, tetagan at kapaldanan, ban akwa tamong tapat agampanan, ing kaya katang misyon, asukat patutuanan. Kailalam ngayon ni king kaburianing Diyos din kaya katang kapag nasan at kayadonan, maustaking ipa, kanta tayong panalangin at tiro na kaya katamo ng Ginoo. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lumang paranang sa Ikabos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkaluming kapayapan king panawon mi. Ban king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos save pami, ing ginuming Yeso Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nune, ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye, ang pon mag-ari,
manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sana, kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Kapatadiyang pangtaya, king metong at metong, ing kapayapaning ginong sinubling mebye. Kapayapan po kaya kongan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Ikaluwan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Pakaluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Ibigay kami kapayapan, ibigay kami Iting pamiyabe ning katawan ng pandayaning ginutamang Kristo, ipagalob na sana, ing biye alanangga, kaya katamong sablang tanggap kaya. Yung kordero ng Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato, non naring daranap ang kakawa uling mipakabsyan la. Ginu kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Katawan ng Kristo, Amen. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon, butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang
para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, makatanggap komunyon king pisikal aparalan. Abayan da kayong eni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emusana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kaniting banala pami sulu-sulu. Pagmasusyan ming dibinurang tagumpe, ring kaya kang martir, isan Nereo, at isan Akiles at isang Pangkrasyo. Ipagkalub na sana kaya kami niting tinapening biye, ing tetagan lumupig king dewakan, banakam tan miing pamakirake king bunga ning dutong ning biye, libutad ning paraiso. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mayapan talang ganakan at pakipangadi, ding kandidatong, ketang mandatong karelang anggapan, mangintulid lang, midinan pamikatagon, banapasyag ding karelang kasalpantayanan, at kanitay itamungan, lubustang mipanwanan. Pangaditaya naman ng balang metong, na sana anting bininyagan kawangis da, San Nereo at San Akiles, lalo na rin kayanakan kawangis ng Sang Pangkrasyo, ing kasalpantayanan tamong tinggap anting bininyagan, sukat yasanang maging dalan, batang mipanwanan, o yaning paganakanan iting kapag masusyan, kaniting pabakalemanong kaya katamong pigunaman, ating kasalpantayanan bandubustang mipanwanan. At king grasyang pagkalub ng Diyos, makibatamo kening panagkatatanagan ng kaya katang pamigunam, king kasalpantayanan dubustang mipanwanan, nung iti patutwanan, king misyong gagampanan. Adon ngayon grasyang pakayap ng Diyos, ban kapaldanan ay bining Diyos, kaya katamot, pati ka rin kaya katamong pakamalan na masakit, agaganakan ngayon it pakipangadi, mangintulid ng balang metong, lubos ng katamong pakayapan, at kaniting kapaldanan ni pagkalub ng Diyos, maging dalan ban kanita, akwa tayang pasyag, ing kasalpantayanan, at makanyan tayo ting patutwanan, king misyon tang gagampanan, at king banantauli, ing lubos tamong mipanwanan. Ing Ginoo, mantabiya kaya kayo. At keka antimurin. Malugod at mayupayang Diyos. Papasyag mimisan pa, ing mabiat matibeming kapanaligan. At anting bininyagan, kaniting kasalpantayan ng tinggap mi, king sakramento ning binyag. Mangintulit kaming, tanggap king kaya kang grasya at mipanwanan. Anya, makanyan mo kami sanang, dinan kapaldanan, pakayapan ban kanita, akwaming tapat agampanan, ing misyon, ang maging dalan ban mipatutwanan, ing kaya kaming kasalpantayanan, baka kami namang maging kasangkapan at pati aliwa mipanwanan. Mayapan mong yaning paluban king pamikakatahon mit, ang gana king mabilog ming pangatawing grasya mong pakayap. Karing apektadon dake ning pamikakatawan mi, karin mo sana papuntalan o Diyos at papagdatunan, at agpangking kaburian mo, paralan at panahon. Tangalan mi, ing kaya kang kayapan at kayupayan. At sakaling ating arapan ng matinding kapagsubukan, at posibleng ating aliwang maibog sumuko, masisiralog, bilalako pag-asa. Sana akit pamurin at panamdaman. Nung makananulang manigobra ring mayap at mayupaya mong gamat, ba mo kaming dinan kapaldanan, ba kaming lubos
mi pakayap, at mi panwanan. Makanyan mingining pay, lalamking kaburian mo, O Diyos, din kaya kaming kapagnasan at kayadwanan. King lugod mo't pakalulo, kanitisan ng aldoning kapiestan, ding martir, San Nereo, San Aquiles, at San Pancracio, miyebing grasyang pakayap, ngining papasyag mi, kaya kaming kasalpantayanan, at pagkapilitan miya paiting talakaran, biyayan at patutuanan, bandubos kaming mipanwanan, king misyon, akya kaming gagampanan, nung nuing kasalpantayanan, pakikwanan miyang patutuanan. Ibiya mo ngini, O Diyos, ing grasya mong pakayap, adinan mo kaming kapaldanan, pakayapang lubos, kambering familyami, masakit, akan maganak, kaluguran, karing sablang masakit, at kaya kaming gaganakan, papapangadi kaya kami, yabe minoring sablang masakit, lalo na rin COVID-19 patients, mabilog ayato, ban maging dalan itit akabyusan mi, iting matinding kapagsubukan, ang gaman ngeni, arapan mi, asana, akwaming akabyusan. Pakayapan mo kami, dinan kapaldanan, king lagyo ng Jesus. Amen. Labingadong Jesus. Jesus, 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 Jesus. San Fernando, Ipanalangin mo kami. San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Nereo, Ipanalangin mo kami. San Aquiles, Ipanalangin mo kami. San Pancracio, Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno, Ipanalangin mo San kami. Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Camilos de Lelis, Ipanalangin mo San Nicolas kami. de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Virgen ning Fatima, Ipanalangin mo kami. Virgen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señor del Pilar, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakalulwan mo Quezon kami. Divinong Talapacayap, Pakalulwan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakalulwan mo kami. o pakayap ng pusong Jesus, Pakalulwan mo kami. Jesus ginuming sinubling mebye, Pakalulwan mo kami. Jesus mayap ming pastol, Pakalulwan mo kami. tatlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapaldan o Diyos at pakayapang lubos. King lagyo ng Jesus, pagkaluming grasya ban makibat ka rin kaya kaming kayadwanan. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming pamikatagon, baning kaya kaming kasalpantayanan. Akwami ang patutuanan, king mission ming gagampanan, at maging dalan, bandubos kaming mipanwanan. Makanyan mo kaming panwanan, O Diyos, bendisyonan. King lagyo ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, ating kasalpantayanan banlubustang mipanwanan. Aleluya, aleluya. Salamat kin Diyos. Aleluya, aleluya. Dakala salamat at maya pagtukya kayo. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Alleluia, Queen of heaven, rejoice, rejoice, alleluia. Alleluia, Christ is risen, Queen of heaven, rejoice, pray for us, alleluia. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah.